Wah, hujan euy. Asli. Oke, sip. Kita coba ritual penggeseran hujan ya. Yuk, bantu tipis-tipis lu. Di sini Gusti ritual ya. Penggeseran hujan ya. Yuk, tipis-tipis yuk. Nih hujan kan? Hujan, kelihatan hujannya kan? Yuk, tipis-tipis. Gusti di sini Gusti pemerintah ini geser hujan dulu ya. Biar enak kita main ya, geser hujan ya.
kebakaran pula nih. Oke, alhamdulillah udah agak mereda ya hujannya ya. Ntar. Mana jadi api tadi? Sebentar lagi ya, bentar. Gusti ritual sebentar lagi, biar berhenti total hujannya ya. Ya, sebentar. Alhamdulillah ya. Thank you, salam satu star.